السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا سلطان العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين تاج الأنبياء شفيع المذنبين سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. أكرم عليه السلام أساس وترن كوشن قلتغنا علن مسافرة دشوي وكنون وتريان بيك عالم جوان صحابة حضرت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بيجدد شونن ديرمان غرجنلرنن وإنك خفتد شول عبد الله ابن مسعود يعشيشنن آخر قيفتس. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفح جبل. بيجي جدا عبد الله ابن مسعود الجوان صحابان غرن لرنايدرس غرن سرمي غرن معناثي همة التوبلما شنك بدن وذي فهمذ آخرة غشين قشمذ بلن يتمك قشمذ عبادتر هم أحمد مسافر درس بيورت قال جغادم يوقتر بس دينندن پايال لغت مسلمان چلغندن پايل واللغت قوري gelip boş gitýänden bolmalylar. Toplama manasy şunun içinde. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفح جبل وهو صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وهم نيام. بريجة في خمرمض عليه الصلاة والسلام من بلدك ديا وهم bir dağın eteğini üyüşüptük diye. Sahabalar yatırdı. 5 nefer, 10 nefer ya kan ya az. Sahabalar yatırdı. Ve Nebi Ekrem Aleyhissalatu vesselam Allah'ın huzuruna gece namaz okaptudu diyor. İz merret bihi hayya festayqazna febtedernaha. Oham sesleştik bir yılan geçip barıyadı diye. Bir niçamiz oyunluk Nebi Ekrem Aleyhisselam'a namaz okaptu. Biz de yatırdık. Oham yılanın sesini eşittik de dirru oyunup şu yılanı kaşın ındırdık öldürecek bolup. Ve ona çeli fesebakatna fedekhalet cuhraha. Oham yılan hinne girdi, biz öldürmeye yetişmedik. Bir deşik girdi, vurup bilmedik. Namazdan sonra Nebi Ekrem Aleyhissalatu vesselam aytti. İnneha vukiyet şerrakum kema vukitum şerraha. Havada diptir, yılandan size zarar yetmedi, sizden de yılana zarar yetmedi, gitti de rahat olun diptir. Aham Abdullah ibn Mesud aydiye, şu dağın eteğine, amma yetesâelûn süresi var, hefte yek diyez, amma yetesâelûn
30 paran ahir kılınca 30. paran yani ahirlanjy paran deslapky süresi amma yetesalun şondan önçek näme sura var wal mursalati urfa wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra Abdullah ibn Mes'ud aytdy şu dağın eteğine wal mursalati urfa nazil boldy diye Allah Cibril ferişteden iyi verdi diye. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين والمرسلات سورة شت هذا نازل والله يعني أسمانن Allah'ın emri bilen deslap yeri inşi Abdullah ibn Mes'ud näme diye فأخذتها وهي رطبة بفيه عليه الصلاة والسلام عليه أنور التسليمات والتحيات عليه أزهر التسليمات والتحيات عليه أهل التسليمات والتحيات عليه أطهر التسليمات والتحيات رسول الله جانın ağzı öldü diye İnni min ağzından eşitip şonu öğrendim diyor. Şol Kur'an inni min şagirdi olup şonu öğrendim. Ve hiye ratbetun Peygambercanın hazır şu Kur'an'ı täze inip mübarek ağzı quramaptı. Mübarek ağzı qurimaptı. Hazır ağzı öljedi, dirman ağzı ve min yanqı sürani eşitip Resulullah canının öğrendim diyor. Yang inni Resulullah canın derman ağzı öl boldy yani hazır quriyana täzece yangja inni diýdi-de bunu düşüneniniz bilýän ha süýji bolansaň özüm geçip bilemem bu düşünmer ýaly görüň dälbi geçer ýaly görüň däl geçip gider ýaly görüň däl ağzı ölli aham şu mahal yank okuyan sürem deslap ayelerini okuyordum. Wal mursalati Allah iyi verdi deyip Peygambercan İbn Mes'ud'a okap veriptir. Bitir büyük insan mı ya Abdullah İbn Mes'ud? Büyük insan göden yaş oğlanlar dinne Müslümançılık dinden paylı olupdur. İlin dinleylinde yoksa şın aydakına, şın bereketlerinden mana aydakına, oliya cemaat dip düşsek, şonna hakkını eda ettik. Bunu geçip bariyanısın. Emdik geçmeli şın nurlu vururundan. İkilenci vururun. Kunna iza ta'allamna minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem 10 ayat, lem neta'allam minel 10 allati nazalet ba'daha hatta na'lam ma fiha. İbn Mes'ud näme diye amany eýnip bileýdip duran ýany men diye Kur'an şu duruşunu eşitipdi öwrenipdi ýygyny öwrenemek diye 10 ayatda durýan şol Kur'an 10 aýatyň içinde näme mana bolsa içiniň tefsirini, hökümlerini, agydalaryny, ahkamlaryny hemme zadyny bilip ondan soň over 10 aýaty öwrenýändi. Mesela şu mahal tecvid Kur'an öğrenilýär, 10 ayet bilinni, öbür ayet öğrenilýär. Ya bir safha, ya bir warak kağıt Kur'an derslerini, hem öbür dersi verilýär.
ابن مسعود haytiye men o jirek öwreneme kabir wagtda. Her on ayetin içindeki manalarını bilip, içinde ilim olsa eşitip, o da kimden? Gözümüzün nuru Nebi Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan. İçinin ilmini eşitip, hom over on ayeti öwrenýänni. Yani qarad qaw öwren billaha billiyat tutta ya tutullardan nälipdir. Öwrenip, qanyny singdirip, ýaşaýyşyňa jaýlap, amal etýän bolup oğratýan iştikler. İçilinci Abdullah ibn Mesud'un şulan hemmesi dinin paylı olmak gerek. İçilincisi biz yurtdamizda mektep diýäs. Mektep täze namaz okuyacak bolanda Subhanaka öwredilýär, Ettehiyyatı öwredilýär. Kiçik oglanjyklara ya ulaqan adam da olsa olar namaz öwrenmendir, inni öwrenjek da mektepde. Mektebin bereketinden dinlen. İbn Mesud'dan dinlen. Yok, İbn Mesud'un şagirdinden dinlen. İbn Mesud'un şagirdi. İbn Mesud'un şagirdinin şagirdi. Anil Qasim أخذ علقمة بيدي قال أخذ عبد الله بيدي قال أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام بيدي فعلمني التشهد وقال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله